салом дӯстони гиромӣ, ҳаводорони забонҳои хориҷӣ. Дер буд аз забони русӣ дарс таҳия накарда будем. Хоб имрӯз дарси 22 аз силсила дарсҳои русӣ дар 99 рӯзро мегирем. Дарсҳои пешина хоб иборат буданд аз тамрин кор кардан ва исм буд ба филм, мавзӯи исм буд, агар хато накунем. Хоб дӯстоне ки дарсҳои моро пайгирӣ доранд медонанд ин чизро. хоб бале, ҳам тамрин кор кардани исм буд, яъне имя существительное. хоб ин ба дарси 21, яъне инҷо аз дарси 21 ва хоб имрӯз дарси 22 аст. Аз саҳифаи 55 оғоз мекунем. Дар ин тамрин мегӯяд ки посмотрите альбом Виктора, прослушайте диалоги. Мегӯяд нигоҳ кунед ба албоми Виктор. Хоб албом дар бисёри забонҳо албом аст, дигар як каме талаффузш фарқ мекунад дар хати форсӣ ё забони форсӣ. Масалан албум мегӯянд, аммо ҳамон албом аст. Яъне албом мешавад ки масалан суратҳоро дар онҷо бимонӣ. Албом аст албоми масалан мусиқиҳо, албоми масалан филмҳо. Албом яъне албом дар даруни вай чанд чиз аст. Аз як навъи чиз чандто аст. Масалан аз мусиқӣ бошад чанд мусиқӣ, аз сурат бошад чанд сурат. Ба ҳамин тариқ мегӯяд гӯш кунед гуфтугӯҳро. Хоб, чӣ гуне ки мо дар дарсҳои пешина гуфта будем, мо гӯш кардан надорем аз ин китоб, яъне савтиёт ҳамон mp3 нест. Хоб агар боша ҳам вақте онро мемонем дар YouTube жалоб меояд, ба ҳамон хотир дигар намемонем. Хоб, Виктор, что это? Это наш альбом. Мегӯяд Виктор, ин чӣ аст? Мегӯяд ки ин албоми мо аст. Покажи мешавад ки нишон де. Пожалуйста. Хоб, инҷа пожалуйста навишта аст ва пожалуйста мехонем. Пожалуйста ҳам ба маънои марҳамат аст, ҳам ба маънои лутфан аст, ҳам ба маънои хоҳиш мекунам аст. Дар инҷо ба маънои марҳамат бифармоед. хоб, дар гуфтугӯи дуюм мегӯяд посмотри на наша семья. Посмотри, это наша семья. Нигоҳ кун, ин оилаи мо аст. Это я, ин ман ҳастам. Это моя мама, ин модари ман аст. Это мой папа, ин падари ман аст. А кто справа? Справа дар дарсҳои пешина гирифта будем, дар тарафи дасти рост. Яъне дар тарафи дасти рост ки аст? Дар тарафи дасти рост ки аст? Справа мой брат. Дар тарафи дасти рост ки аст? Бародари ман аст. А это ваша собака? Ин саги шумо аст? Да, здесь наша собака. Бале, инҷо саги мо аст. А где твоя бабушка и твоя дедушка? Мегӯяд бибиву бобои ту дар куҷо ҳастанд? ва дар инҷо мегӯяд вот моя бабушка и мой дедушка. Ана бибии ман ва бобои ман. Это наш дом, ин хонаи мо аст. Это наш сад, ин боғчаи мо аст. А это что? Ин чӣ аст? А это гараж. Там наша машина. Мегӯяд ки ва ин чӣ аст? Ин бошад гараж аст. Гараж ҳамон ҷои мошин гузоштан ва онҷо мошини мо аст. Виктор, а это твоя подруга? Мегӯяд Виктор, ин дугонаи ту аст, ин дӯсти духтарии ту аст. Масалан друг мешавад дӯст, рафиқ барои бача, яъне ҷинси мардона. Аммо подруга ки шуд, дугона мешавад ё дӯсти духтарӣ. Масалан это твоя подруга? Нет, это не подруга, это моя сестра. Мегӯяд ин дӯст духтари ман нест, ин хоҳари ман аст. А где вы?
شما در کجا هستین؟ ما дома, ما در خانه هستیم, ما در منزل هستیم. Как вы уточните, кто или что на фотографии? شما چگونه معین میکنید که در رسم چی است یعنی که کی هست نه. خب где они یعنی اونها در کجا هستند؟ Кто слева در طرف چپ کی است؟ Кто справа در طرف دستی راست کی است؟ Принесите свои фотографии, расмҳои худатонро биёред, ответьте другу на вопросы о своей семье. Мегӯяд ки расмҳои худтонро биёред ва барои рафиқтон ҷавоб ден ки ва барои рафиқтон дар бораи оилаи худтон ҷавоб биден. Хоб ки бошад дар инҷо мегӯяд читайте новые слова. کلمه‌های نو را بخوانید. خب یک لحظه کمتر کنیم این را. خب پزونی میشد که زنگ بزن. پزونی یعنی زنگ بزن. ничего یعنی هیچ گپ نه. یعنی که وقتی که یک کس میگه که پراشینیا опоздал یعنی معذرت میخوام من دیر کردم ничего یعنی هیچ گپ ندارد باکی ندارد. только یعنی فقط. очень خیلی میشود. خب در بین قوس ها طرز خواندنشون هست یعنی позвони نوشته میشود پزونی خوانده می شود. ничего نوشته می شود ничего خوانده می شود. только نوشته می شود только خوانده می شود. очень نوشته می شود очень خوانده می شود. всегда نوشته می شود всегда خوانده می شود. всегда. خب میگوید که прослушайте разговор по телефону и скажите Ира дома. میگوید گفتگوی تلفنی رو گوش کنید و بگوید که ایرا در خانه است. خب در اینجا الена ایوانونا زنگ زده است و ایوان جواب میده. الена ایوانونا میگوید که алло. ایوان در جواب میگه здравствуйте الена ایوانونا. это ایوان. میگه سلام الена ایوانونا. این ایوان است یعنی مقصد من ایوان هستم. در زبان انگلیسی هم هست که میگن yes it's ایوان یعنی وای ایوان است. وای یعنی خچه در نظر دارد. وای یعنی کی همون آوازه که گپ زده است. الена ایوانونا میگه که здравствуйте ایوان. как ты یعنی سلام ایوان تو چی حال داری؟ как дела یعنی خوب هستی؟ خب این کلمه هایی بود که دیروز در برنامه биогапзанем се гирифтем. Давай поговорим. Ва Иван ҷавоб медиҳад хорошо, только очень холодно, яъне хубам, фақат каме хунук аст. Ва Елена Ивановна мегӯяд конечно, осенью всегда холодно. Мегӯяд албатта, тирамо ҳамеша хунук аст, ҳамеша сард аст. Ва Иван мегӯяд Елена Ивановна, скажите, пожалуйста, Ира дома? Мегӯяд ки Елена Ивановна лутфан бигӯед ки Ира дар хона аст. ва Елена Ивановна мегӯяд ки сейчас нет, позвони вечером, ҳозир нест, бегоҳ занг бизан. Когда? Вечером? Кай? Бегоҳӣ? Да, вечером. Мегӯяд бале, бегоҳӣ. Спасибо, извините, яъне ташаккур, бубахшед, до свидания, то дидор. Ничего, до свидания. Ҳеҷ гап надорад. то вохӯрӣ, то дидор. خب تا اینجا اومدیم. درس‌های ما گفتیم از 10 دقیقه زیاد نشود. تا اینجا اومدیم. در همینجا درسی امروزه رو خاتمه میبخشیم و از درسی آینده از اینجا پایانش رو یعنی باقی موندنش رو میگیریم. دوستانی که مهمون هستند لطفاً ابونه شدن رو فراموش نکنن و لایک گذاشتن رو نیز فراموش نکنین. تا درس‌های نوبتی خدا نگهدار، موفق و مؤید و سربلند باشین. До свидания, goodbye, hoşça kalın.